Haruskah ulun jadi reksona sangkira setia setiap saat? Haruskah ulun jadi gula sangkira hidup pian jadi manis? Haruskah ulun mencet pian assalamualaikum jadi bila kadepin beles pian nang berdosa? Haruskah ulun mencalek sangkira pian pilih? Haruskah ulun jadi amin supaya disampai di setiap doa pian? Haruskah ulun begentingaran jadi rejaki sangkira pian kada mungkin menolak ulun? Haruskah ulun jadi wardah sangkira beciuman kita jadi halal? Haruskah ulun jadi jantong supaya pian kada kau hidup tanpa ulun? I don't give a fuck about a motherfucking ball. I'ma pull up with that stick and hit your motherfucking door. Pacarku nak ayo bila PMS timbul-timbul buas sih kan bilang macan. Boleh. Iya. Aduh. Bilang itu ha. Pacar upang. Apa? Sari sama telamak. Pacarku gen. Ada apa juga kan bening-beningakan. Pacarku ya jual kam. Pacarku lah kada kau lambet beli si chat sarik. Bilang cek ha. Pacar upang. Sarek bilang ada teleponan tiap hari. Mak. Aku ikam bila berjalanan kau madangi pacarku bermakeup. Uma lambat bener sawat bermulut. Madang asal kau tuh lambat bener ikam. Mau pacarku gen lah. Mau nak kemana-mana harus berhebar aja. Ikam beber lah cu pacarku bilangnya sarik ikam. Malos bener kayak bocah undang-undang. Sakit lalu. Kameramen si pacar lah. Binian nih, bapak tuh banyak nang dipos sabuting. Biniannya kada hakon mencet bedolo. Imbah dicet dibeles cuek. Biniannya mau aja putih. Gulu hirang. Binian nih kata juga bener membulak-belikakan fakta. Binian nih menyambut lakian berataan tuh sama. Tapi kenapa pamilih? Binian nih aku tok mencari topik. Dibelesi iya aja. Binian nih biar inya yang salah. Tetapi lakian juga yang minta maaf. Biniannya aku manjat bisukan dibelisinya tah malam. Aduh. Mama, I'm in love with a criminal, and this type of love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny love again. Biniane mun sudah pacaran hendaknya diperhatikan, hendaknya chat dibalas terus, Hendaknya dipahami taros. Handaknya dijagai terus. Handaknya setiap saat ada geseninya, asalkan buah nikam tahu aja. Kami gen ada juga bisi kesibukan di dunia kami seorang. yang perlu buh nikam tahu, kami gen perlu juga liburan. Liburan itu apa bahasa Inggrisnya? Holiday. Holiday. Every day's holiday. Follow me in my way. With my music you can fly. Everything's gonna be okay. Every day's holiday. Still follow me in my way. With my music. Ulun tuh kada katuju mun pian menelpone pas lagi main game. Ulun tuh kada katuju mau ditakoni makan di mana, jawabannya terserah. Ulun tuh kada katuju mun pian membuka HP ulun apalagi sampai ke isi browsernya ketahuan linknya. Ulun tuh kada katuju mun pian membaca chatan di HP ulun. Ulun tuh kada tuju mun ada binian mencet ulun pian yang membelesinya. Ulun tuh kada tujuh kada bila buan pian tahu paspor Instagram ulun. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Ulun begituan lawan pian haja nyar. Enggak ada percaya takutnya mantan-mantan ulun. Bele. Ulun nam tadi teh tak goreng jadi kada teh belesi cet pian mujuran to. Pada main game. Ulunnya becetan wan pian aja. Bujuran to. Bukan kada betah bakar rambut lagi. Bujuran to. Mau ingat aja ih. Ulun kada kau hidup tanpa pian. Bujuran to. Kamu kira nyawa kah? Ulun melakukan ini gisan pian. Bujuran to. Imbah dapat ulun tinggalkan naik. Ulunnya kada suah selingkuh. Bujuran ha. Enggak ada haur. Ulun tuh sayangnya lawan pian haja. Bujuran to. Tahu nih kawan pian yang binian.